қиссаи ишқи писари камбағал ба духтари бой. ошиқӣ дардест ки дардмандат мекунаду оташи сӯзони ӯ хокистарат карда ба дарёи ғамаш ғарқ мегардиву оқибат пухтаву сохта дигарат мекунад. рӯзе ҷавонписари камбағал дар гузаргоҳ бо дӯстонаш менишаст. ҷураҳо бо ҳам суҳбати хуш доштанд. ногоҳ чашмони ҷавонписари камбағал ба духтаре меафтад ки каме аз онҳо дуртар бо дугонаҳояш суҳбат мекард. ҷавонписари камбағал бо нигоҳи пурмеҳраш хотири духтарро парешон мекунад. духтар аз нигоҳи писар чизеро ҳис карда рӯи худро ба дигар су мегардонад. суҳбати дугонаҳо ба охир мерасад. духтарон бо ҳамдигар хайру хуш карда ба хонаҳои худ мераванд. ҷавонписари камбағал бошад аз пайи ин духтар бо умеди оне ки ягон ишорае аз ҷониби ӯ мешавад то дари хонаи ӯ аз қафояш меравад. аммо писар ҷуръат накард ки ба он ягон сухане гӯяд. духтар аз оилаи сарватманд буд. қасрҳои баландошёнаи онҳоро дида ҷавонписари камбағал мегӯяд: худоё, ман чӣ кор карда истодам? хонаи фақиронаи ман куҷову ин қасри шоҳӣ куҷо? хулас ҷавонписар ба хона бар мегардад. тамоми шабро бо хаёли шоҳдухтар рӯз мекунад. дигар сабру тоқат накарда боз дар кӯчаҳои назди ҳавлии шоҳдухтар гашту гузор мекунад. ягона орзуи ҷавонписар ин буд ки бори дигар шоҳдухтарро бубинад. дере нагузашта шоҳдухтар ду сатили холиро бардошта барои об ба кӯча мебарояд. ҷавонписар ба ӯ наздик мешаваду мегӯяд: салом шоҳдухтар. валейкум ассалом. мебахшед, аз ман чӣ мехоҳед? чаро дирӯз маро то хонаамон таъқиб кардед? ҷавон мегӯяд: танҳо мақсадам ин буд ки то бибинам ки ин духтар кисту дар куҷо зиндагӣ мекунад. шоҳдухтар мегӯяд: имрӯз мақсадатон чист? имрӯз омадам то бигӯям ки аз дирӯз ин ҷониб ман сабру қарорамро гум кардам ва шаби бехобӣ кашидаму фикру хаёлам побанди чашми шаҳлою қомати зебову рӯи гулгуни ту буд. духтар як табассуми зебое карду шармгинона рӯяшро ба як тараф гардонд. аммо бо теғи нигоҳаш ки аз як кунҷи чашмонаш ҷавонро бо меҳрубонӣ сартопо назора мекард. гувоҳӣ аз ҳиссиёти ҷавобии ӯ дар пардаи шарми духтаронааш буд. писар аз ин ҳолати гуворо шод шуду ба нозанини худ оҳиста меҳрубонона гуфт: раҳмат, ман гумон карда будам ки ту муҳаббати маро рад мекунӣ ва мани камбағалро ноумед мегардонӣ. духтар бошад дар ҷавоб мегӯяд: дар зиндагӣ ҳама инсонанд. боигарии дил муҳаббат аст, на моли дунёӣ. камбағал писар аз ин ҷавоби духтар хурсанд шуда: оқилаи худам, ман хушбахтам. пагоҳ ана дар ҳамин вақт дар ҳамин ҷо во мехӯрем гӯён даст ба қафаси синааш бурду олиҷанобона сар хам кард. то пагоҳ гӯён ба хона баргашт. ҳамаи саргузаштро ба модар қисса мекунад. модар мегӯяд: писарам он духтарро ба ту намедиҳанд. ман хостгорӣ намеравам, чунки онҳо сарватманд ҳастанду моён фақиру бенаво. модар бо ин суханҳо фарзандро дудила месозад. ҷавонписар гӯё дар нимароҳ монда бошад, чӣ кор карданашро надониста монд. худ ба худ мегуфт: намедонам ки ҳарфи модарамро гӯш кунам ё фармони диламро.
якчанд рӯз аз хона берун нашуда фикру андеша мекунад, аммо барои ҳалли ин муаммо илоҷе намеёбад. рӯзи дигар ҷавонписару духтари ҳамсоя фарёд мекунад. ҷавонписар ба берун баромада ӯро ба хона даъват мекунад, аммо ӯ мегӯяд: туро дар таги чинори кӯчаи боло ҷавондухтаре интизор мешудааст. боз гуфт ки ҳатман биёяд. ҷавонписар ҳамсоядухтарро гузел карда зуд ба роҳ мебарояд ва ниҳоят то таги чинор мерасад. мебинад ки нозанинаш дар таги чинор танҳо нишастаасту сараш хам. ва бо банди хаёли худ ҷавон гуфт: оҳ худоё, ин ҳамон шаҳрдухтар аст. чӣ мегуфта бошад? ҷавон оҳиста оҳиста ба духтар наздик мешавад. ҳарду бо ҳам салом дода ҳолпурсӣ мекунанд. шоҳдухтар гирья мекунад ва мегӯяд: бигӯ, чаро маро дигар диданӣ наомадӣ? ҷавон гуфт: ман ваъдахилофӣ кардам, узр. духтар мегӯяд: пас бигӯ, чаро рӯзи дуюми сори муҳаббат кардӣ? ҷавон гуфт: оре, ман ошиқи зори ту ҳастам, аммо дасткӯтоҳии ман ба ишқи покам монеа гардидааст. духтар гуфт: ман ҳам ошиқат шудам. пас ҷавонписар ин ҳолатро дида ба ӯ мегӯяд: ман як фақири бенаво ҳастам, падар надорам. падарам дар айёми кӯдакиям вафот карда буд. хонаи маро дидӣ ки дар чӣ ҳол аст? духтар гуфт: ин ҳама молу мулк барои ман ҳеҷ аст. биё то бо ҳам риштаи тақдирамонро пайванд созем. модаратро хонаи мо фирист, то маро хостгорӣ кунад. охир ман розӣ бошам, модару падарам розӣ мешаванд. ҷавон ба гуфтаҳои духтар хуб мегӯяду ба ӯ хайру хуш карда ба хона меояд. ба модар мегӯяд: модарҷон, шумо мехоҳед ки ман хушбахт бошам? модар мегӯяд: охир писарам, ин беҳтарин орзуи ман аст. пас модарҷон, ба хотири ман як бор ба хонаи ҳамон шаҳрдухтар равед. илтимос, модарҷонакам. модар розӣ мешаваду аз мағозаи ҳамсоя кулчаву қанд харида ба дастархон баста ба хонаи шаҳрдухтар меравад. модари шаҳрдухтар ӯро дида аз боғ ба назди дар меояд ва ӯро ба хона даъват мекунад. ҳарду бо ҳам суҳбат мекунанд ва модари ҷавонписар оҳиста оҳиста суханро оғоз мекунад: дугонаҷон, ман як писар дорам. писарам девонавор ошиқи духтаратон шудааст. духтари шумо низ ба писари ман ошиқ шудааст. сабаби омадани ман ҳамин аст ки духтаратонро аз шумо хостгорӣ кунам. бо шунидани ин суханҳо модари духтар дар ғазаб меояду мегӯяд: ту худ кӣ ҳастӣ ки як зани бекасу бечора, фарзандат як беҳунару бекора, шумо лоиқи мо нестед гӯён дастархони модарро ба дасташ дода аз хона берун мекунад. модар гирьякунон ба хона омада ҳамаи воқеаро ба писараш нақл мекунад. писар бо сари хам аз модараш узр мепурсад ва мегӯяд: модарҷон, маро бубахш, гунаҳкор ин манам, на ту. ту ҳақ будаӣ, ман туро бояд маҷбур намекардам. маро бубахш модар, фарзанди гунаҳкоратро бубахш. аз байн як моҳ мегузарад. ҷавон духтарро фаромӯш карда наметавонад. боз дар суроғи духтар мешавад. якчанд рӯз мекӯбад, аммо намеёбад. баъд ӯро аз ҳаққу ҳамсоягонаш мепурсад. яке аз ҳамсояҳо мегӯяд: ин духтаре ки мепурсед, як моҳ пеш ба беморие дучор шуд, то ҳол давояшро пайдо карда натавонистанд. ӯро як моҳ боз дар беморхона хобонданд, то ҳол ягон пешравӣ нест.
جوان پسر سراغ بیمارخانه را گرفته زود به آن جا می رود و نهایت او را پیدا می کند. می بیند که حال دختر بد است. با طبیبان هم صحبت شده دوای درد دختر را می گوید، اما طبیبان دوایی را می گویند که آن دوا کمیاب بوده، ارزشش بس و قیمت بوده است. جوان چی کار کردنش را نمی دانست. در جستجوی راهی حل بود، اما جز به فروختن خانه و دری خود دیگر علاجی نداشت. مادرش را راضی کننده به خانه خاله‌اش می برد. بعد خانه و درش را فروخته پول را به بیمارخانه می آورد. طبیبان دوا را دریافت کرده به درد دختر دوا می بخشند. دیر نگذشته پدر دختر نیز پول را آماده کرده به بیمارخانه می آید. وقتی که پول را پیشنهاد می کند طبیبان می گویند الکی دیر کردید. دوام سخن را نشنیده پدر دخترم گویان فریاد می زند. طبیبان او را آرام ساخته می گویند شما ما را نادرست فهمیدید. دخترتان صحت و سلامت او را دیده می توانید. پدر باشد خدایا شکرت گویان از طبیبان منتداری می کند. پدر دختر را دیده از شادی چی کار کردنش را نمی دانست. با طبیبان هم صحبت شده می پرسد دوا را چی طور یافتید؟ طبیبان گفتند می بینید همان جوان را. پدر دختر می بیند که جوانی در پسی تیرزه دختر با خاک و چنگ غلمیده و با تن لباس های دربه پوشیده به طور سر یک سنگ گذاشته خوابیده است. پدر دختر باز می خندد و می گوید شما مرا مسخره می کنید. این دیوانه کی است؟ این چی طور به دختری من کمک کرد؟ طبیبان گفتند 15 روز می شود که این دیوانه در همین جاست. ما از همین دیوانه به ما پولی دوا را آورد و ما دخترتان را نجات دادیم. پدر باز هم باور نمی کند. تبسم کنان باز به نزد دختر می رود. دختر از پدر می پرسد پدر جان با من همان کمبغل پسر رو پیدا کنید. او رو امشب خواب دیدم. گویا خانه‌اش قصری بود، از قصری ما بالاتر. گویا او پادشاه بود و ما و شما غلامان او در و دربارش رو نگاه و بین می کردیم. پدر او رو پیدا کن، التجایت می کنم. پدر به بیرون می براید و در جستجوی پسر می گردد. نهایت خانه او را پیدا می کند و دروازه را تق تق می کند. اما از دروازه شخصی دیگر می براید و می گوید خوش آمدید، چه خدمت کنم؟ مرحمت به یک پیاله چای می گوید. پدر دختر می پرسد من جوانی را می جستم، مردم همین خانه را نشان دادند. صاحب خانه می گوید راست، این جوان 10 روز پیش همین جا زندگی می کرد، اما خانه و درش را به من فروخت و رفت. مردم گپ کردند که معشوقش به بیماری بی‌دوای گرفتار شده است و از بهر دریافت کردن دوا جوان این خانه و با مادرش را فروخته است. تا حال میگویند که او در بیمارخانه است و در انتظار به خود آمدن معشوقش است. پدر این قصه را شنیده زود به بیمارخانه برگشته جوان را جستجو میکند و نهایت پیدا میکند. میبیند که جوان برده نان را به آب تر کرده خورده ایستاده است. این حالت را دیده پدر دختر زار زار گریه کنان مرا ببخش پسرم گویان جوان را به آغوش کرده همراه خود به نزد دخترش می آورد. دختر و پسر هم دیگر را دیده لحظه خاموشی را نگاه می دارند. پدر آنها را تنها گذاشته به بیرون می رود. عاشقان با هم رازی محبت می کنند. پدر دختر باز آمده خانه کمبغل پسر را با نرخ دوچند خریده همه چیز و چارش رو
بازیبی زمانه می کند و راست به بیمارخانه آمده دختر و پسر رو گرفته به خانه کمبغل پسر می آورند. جوان خرسند شده با همراه دختر رفته مادرش رو به خانه می آورند. پس از یک هفته توی برپا می شود. عاشقان با هم می رسند. یک زندگی نو رو آغاز می کنند. عاشقان زنجیر دارند که این زنجیر را تقدیر با هم پیوند می کند.